organisation e association e hoore e maɓɓe fof weltanama fof no jarna karmo ko e meɗen mawɓe sennodaɓe fof kadi ino jarna ino weltana en towiwa subhanahu wa taala yo allah windan en baraji ɗumenen en cellal ngal waɗa en waɗoɓe golle e yalɗi ɗon ko danda en ko yda ko danda en ko yamira en gati madatu sirat nabawiya janngugol fi sira ko honɗum woni sira ko honɗum sira jannata en ko fi honɗum janganten sira mo jangi sira ko honno wata mo jangali sira ko honno wata yalli sennodiray hakkunde gandu mo anda sira e gandu anduɗo sira yalli no sennodiri hakkunde dewo rewowo allah kono hara o janga o anda o heɗaki o wajaka o yewtaka fi sira hay nde wotere koni tun piiji ɓuy mo wawi mo wakkiliɗero makko yalli o sira ɗum mar nafoore kaala nafoore aray ko jaabagol ɗellande ɗon canjinɗe heɓugol e nder darsu meɗen on ɗo inchallahu taala en tori allah subhanahu wa taala yo allah hawrindinin sawab awalan ma hiya sira لو فرضنا أن نعرف السيرة فما هي تعريف السيرة من يعرف ومن يعرف من السيرة النبوية من وهم أنتم كون سيرة سيرة غندال في سلبي في جلد في ربا كاكو في هنو توني هنو نعم في أنلغون نلالو صلى الله عليه وسلم تاي مبا كدي كنو نسيرا تيكي تيكي سيرا كوندو e undo نعم سيرا أنلغون نلالو إجيكو جمع بني te sira ko andu gonga jamil mo gadi sira tawne mi he no so wadi no ngitte ran fade sallallahu alaihi wasallam منذ ولادته الى وفاته ماذا حياته صلى الله عليه وسلم منذ ولادته الى وفاته طيب شكرا نعم hay sira aywa ni hare ko be wuuriri e jikkuji mabbe aywa e moƴƴi habe faati jamil be faati jamil fadba kadi naam أقواله وأفعاله وتقريراته ممتاز نعم يا jamil sumanki ɗo gosengo ɗo goto fettoli nam kon men sira ɓeɗo to hande kon sira nam andugol nelaɗo anda dambe maɓɓe ɗen mawɓe maɓɓe mamiraɓe maɓɓe ha e leñol maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe jamil honɗum kadi ɗo woni ko mangi seeɗa ko wolaaki noɓe wuuriri tigi tigi noɓe golliri tigi ko andugol jikkuji maɓɓe enoɓe golliri tigi jamil ha joni goɗɗum no takkede nam jikku wondiri e jama on e jikkuji maɓɓe ha joni ko ɗum wowla
andugol nulaaɗo ɓe ɓeyngol e maɓɓe nden ɓe wonduɓe maɓɓe ɓen lenta ɓe daña haa no ɓe faami jamil honno kadi mawɓe si maaki tun ɓe adda joni ko wona ɗum takkede nam tarih ما هي السيرة؟ السيرة توني هنو توني هنو إرفع ثم نبتي كالكلا سيرة إرفع ولا سيرة إرفع يدك ولا أيوة سميني نوم أبا نوم معكم نعم أيوة بسم الله السيرة وأندingol yimɓe ɓen ko honno ɓe wawata ñentinirgol ta ɓen sari kanela ɗon ɓe anda ko honno ɓe wawa ñentinirgol ɗon jamil la bas fo jarnamo be ko woni no mari ko tindini moƴƴe ɗe mari ko enten taarika ka pular taarika e siira ko gootum kano serti seeɗa oɗɗo yimi ko gootum taarika ko ɗum taarika sen ƴetti taarika en addi ka pular inni taarika en watti ɗon taarika nulaaɗo haray ko siira on firuɗen ka pular amma sen waɗi fof ka arabu en inni siira inni tarih bil kha'i aya serti ka maana idan kon woni siira ko yewtudol ɗo kon ko andugol gurdan nulaaɗo tan sallllahu alayhi wa sallam anda accuɓe jibineede seeɗa ko honno arabu ɓe wawno ko honno ɓe jokkuno ko honto ɓe wonno ko honno ɓe wonno e rewirgol allah nulaaɗo non jibina ngurdam makko ɗam acco o nuleede e ɓawto on nuleede ka taarih ɗe taarih ɗiɗi ɗe mari taarikaji ɗiɗi hombo e majji ɓe mari taarih hijiri e taarih hombo o woyo no nanen jeewi taarih hijiri e honno ha ado kadi ahsan hada law jaiɗo to ismaɗo e taarika nelaaɗo sa sallam taarika marɗo on ka diina meɗen fewno nulaaɗo iwi makka ari madina wiɗen en ka hako wonno kono ma kontataake kontete ɓe marɗon duuɓi 13 wondi ɓaawo ɗum ɗum wonde ginnayi ba'da al hijra ma ɗum qabla al hijra wonde wiyen ba'da al bi'sa ma ɗum qabla al bi'sa nden qabla al bi'sa ma'rufa وبعد البئسة معروفة وقد تكون ما بعد البئسة هي قبل الهجرة وقد تكون ما بعد البئسة وهي بعد الهجرة أيضا كيف؟ طيب إذن السيرة هي دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده ونشأته إلى وفاته ومعرفة خلقه وخلقته ثم إضافة بسيطة ومعرفة أصحابه الخلفاء الراشدين نبيدتي إنولا لهم واتقولون صحابة من خلفاء الراشدين
yaha ɗon seeɗa haa al ashara al mubashiruna bil janna ka fiiɓe ɗo gayna janngeede won yeeso ton ina siira wiyete yeeso ton kono wiyete yeeso ton ko marɗen ko taarika ɓe mari siira summa taarikh l islami taarikh l islami ko se gayni gurdal nulaaɗo ɗan ɓe gayni fi sahabaɓe heftinoɓe ɗon ɓen ƴetten noon taarikha l islamu ko honto ɓeeɗa acciti ko honno jokkuno haa no hewten enen ɗo hannde ɗum ɗo woni taarikh al islami to taarikh no woodi ara ko taarikh mo portoɓe windi on fii anndugol pelle ɗen e canndi ɗin e peyiji ɗin no laamorano komɓe atti laamade komɓe attani ɗo fof ko taarihani ka tawi kono ewi tan no ko siira sabu siiran ko heɓtori kon ɗum ko gurdam nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi yalli anndugol nulaaɗo janngugol makko no haani no haani ka neɗɗo a wawata hirgol mo annda kala mo hiɗaali nulaaɗo mo jokkaali ko nulaaɗo addunare ko perduɗo ka jooni noon ko honno yiɗirtaa mo annda ko honno yiɗirtaa mo a janngaa fiimo a alaa batte mo on hiidaali a alaa kaseeti ka ndaara o accaa o jiyo ko heɗuɗaa o accaa hay fus wetaa o ɗum nande nulaaɗo heƴƴe paɗa nande nulaaɗo kono no waaduno min komi tagara ɗum ala ko ɗum waɗi tawno hay sahaba ɓen wurduno ɓenge nulaaɗo atto o nuleede ɓay woni haa o nulaama giggol ngol e weldigal ngal e naɓiɗal ngal ɓeydino haa feƴƴiti taw ɓaŋar ɓe welduno ɓe naɓiɗi ɓe anndidiri atto nuleede kono ɓay o nulaama tawi hannde kadi o ɓurtii wonde neɗɗo hittuɗo neɗɗo danketeeɗo ɗofteteeɗo kurkanteeɗo idan haadihi hiya sira annabawiya allati tuallimuna hayata nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e anndugol nulaaɗo hinaa ko mettifi ko woni ko anndirgol mo no haani no mettifi en fof so windi tum muhammad buy wattayɗo honno sallallahu alih w sallam bal mawɓe men ɓen no jikkinino si boobo wiyama muhammad hay wennetaake sa yenni muhammad yeeso mawɗo fuuta attoɗo seeɗa arena ɓigol bal woɓɓe innamo honno mawna inde ka sabu honno sabu teddingol nulaaɗo bal mise ko ari ɓe inna o mo wurata on yo wiye muhammad o mayda inde moƴƴere ɗum ɗo fof ɗum ko takkagol ɓarino hiɗugol honno hiɗugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam si woni haa goɗɗo wiyama muhammad harayno mo teddi hara ko payko o tappetaake e hoore o yennetaake o ɗonetaake ñaamete o sonkantaake jooni si o heɓii ɓural kañum tuntaw fii mo innitira mo annda fii mum hara hollito ko makko no ɓuri mo fiiji ɓuri taw ka tawi woni sababe mum waɗu ɗum ko ŋa heɓuɗaa ko faalɗaa ko kun ɗum tuntaw kun tiiɗi haray sabu njanu ɗum to kayite sikki idan muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko annabaajo mo allah suɓori piiji bus ngurdam makko ɗan eno o wayno himo serti e annabaɓe fof allah nori annabaɓe bus fuɗɗori e feƴƴunoɓe fof ɓen ɗum fof ɓe ngurdam muɗan siki goɗɗum kono ngurdam nulaɗo ɗan hiɗan serti e ngurdam annabaɓe nulaɓe ɗiɗi fof ma ko ɗum waɗi se ndaari annabaɓe e nulaɓe ɓe fof ɓe waɗo mission ji buyi haa kono
suuta e maɓɓe njowo kadi wiya woodi ɓeeɗo no njowo ko ɓeeɗo ɓuri tampude allah inen fasbir kama sabara ulul azmi min arrusuli wa man hum ulul azmi ulul azmi min arrusuli man hum telen ɗo ibrahim nuhu muhammad isa e musa ɓeeɗon yo woni ulul azmi ɓeeɗo fop kala mo jannguɗa filmu yewtoɗa filmu ayne moodi ɗum ɗo ko ɓaytun allah mo ɗo nanna ɓayi ma ɗum ko oɗo feƴƴini ko e ko feƴƴi koye tan makko ɗum ɗo wata wonde eti ɗum gisana min musa taw kono musa wurini heɓaɗo fewno firawna hitande kadi ka firana inni ndeyɗande ɗo no kattil kane kattil abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum allah waɗi ko faala ko o mo wano wadde musa o sowe duuɓi ɗiɗi o sowe duuɓi tati ha hitande nda feƴƴa o jibbine e fewdo ko warata he ka kono allah waɗi faale makko o inni firawna mi waɗay ko mi faalako musa jibina sanga warede nden gardi no habbi yimɓe instance fof ɓe andi kala sonnago sowiɗo ɗum no eɓɓa ka o jibini oji ko gorko hitande waɗene ko no wara ɓenge ɗon winde contrat naɓe direct awa jogo jibinno gohoɗo ɗo tawi ko worɓe ɓen hoɓe wari ɓen ɗo koye tawi ɗum ko contrat ndi heƴayna kadi ndare isaw daɓɓu ɓay musa jibinama so nani ngata musa ana ɓe jaɓɓanakilam ɓe lotali ɓe ɗumannaki ɓe neeɓi ɓe wulnali ndiyam mi ñamali ko sayi woni ma faali ka musa ɓay jibi kan gonnu mafi noon hinafi muse hinafi ñamugo nago ko honno kum ɓikkun daɗirta ko honno kum hirfita yeeso makko ɓayte mo felliti musa daɗata kono ɓayta allah no faala wadde musa e mission mo kanko allah o yottinta haa timma o inni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi min wahayni mo musa tanginiri ɓiɗɗo mum warata joni ɓe ni he muyni a jibini gorko ƴettu muyni haɗa wahi ilham are makko ɗum ɗon no wole mo miijo ɗum ƴettu muynina kono ɓay ko neɗɗanke aray kulol ngol tiiɗay ha tum pijugo waɗa allah fa ida hifti alayhim falqifi jam joni imo wuli allah indi muyni tawi aw sa muyninta ƴettu bugoɗa bugoya ka cangol ɗum kay no waage sude e goɗɗo jibi bobo hay goto andali ɗum tumbe tanko mum mamira mum ukke ga nden tan yole sinda beta wara yeso mawa ka kono Allah wattani ko ɗum inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin ɗo joni no weli bugaɗo sa jangi fiki sa musa o tun sa aroy ka nulaɗo a tawai ko allah faala ko ñande o faala o o waɗa bal o waɗi ko faala kum fof yande bay makko musa yi tawi ko gardiji nangoji ɗin wara munca jonne aɓe ko ɓen tigi hoccimo kadi ka e hoccimo ɓayɓe hoccimo awwal kalimatin lamma ra'aw musa alayhi salam qurratu aynin li wa lak si waɗeteɗo première dame inni bienvenue o ɓe ɓasirete ka ala ɓe ɗisirete o jaɓɓa o werna allah waɗi yo musa alayhi salam yo o ne'e ka neɗɗo waɗɗo décret yo o warmo
tayo firawna ni Musa ha o janna piiji ko feƴƴi ɗon kon fof biro makko muninam o yoɓe o adde ka suudu o munine suudu ndun garde o natte toon kadi wonde ɓe ko yaa ɗon munina artire yoɓede million par jour kolla ɗum wawi ɗum ɗon ka ɗum ɗum fof husi sum hay oya hula pus kono ndaare conséquence ɗi Moussa feƴƴini ɗin ɓay woni ha o jandi o yeyke Chouaïb o artoyi woni annabajo o yaade toon face à face geri ɗon ha ko ɗum feƴƴi ɗum nono satti ken ko soñjaji to kono Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayatuhu fi Makka ko gundan musuɗan haa ka naɓuɗa ɓuɗa musuɗa go'o Muhammad ko jibinaɗo ko alyatimajo kongre ɗino ali ko wondema fewndo o jibina tawi Abdoullahi wawi makko ino voyage noon ko omo lebbi tati musowa komo lebbi tati konngol go o yinni komo lebbi jeɗɗi yani hari mo mari lebbi jeɗɗi ka teeriyo makko jibinaka to fo e mum ar ɗo jibinaka hay sen mar lebbi jeenayi kono nganndude ko fo e mum ben makko feƴƴin hari o ari o jibinaka gurdam musuɗa o feƴƴini ɓikkon kon jibinama o ala koto o ala jaaje o ala miñal o ala ɓattiɗo yurmeteɗo dankotoɗo hay e gooto Allah nayi ɗo wutti kadi bappiraɓen gorol ngol tawɓen dankoto ɗum ɗon fayda fof no wonti contre ɓay ko tun wonno soñjade ka kono ɗum haɗali tawi ko non mo soñjorta o wona e on tan ɗo ɓay o jibinama kanko sallam o femba o denna o inna Muhammad o mari inde buy Muhammad Ahmad Mustafa Mukhtar ha ɗon ɗum kadi ha Aqib ɗon ɗum kadi adde noon ha ko ɗuɗi adde tawi mo mari inde façon jiɗi asma'uhu alshakhsiya wa awsafuhu alzatiya seyni ɗo alhashir kono ha maseni khatamul anbiya ko kanko khatimul anbiya kadi ko kanko imamur rusuli ko kanko akhirul anbiya ko kanko sayyidode awlade adama kanko ahabbu khalqillahi ilallahi kanko safiyuhu ko kanko ɗiɗo fof ko awsafuhu alkhassa kono ɗiɗo fof ɗaɗo tampi haɗali o sonji o regli mission mo Allah nulimo ni muɗum ha yetti duuɓi 40 imo Makka himo inne Muhammadul Amin Muhammad al Amin Makka yankejo hay e goto wiyali Muhammadu ko bonno o wiyali o moƴƴa o yakkalimo o aybinaka duuɓi 40 ko Muhammadul Amin noddirte himo hiɗa himo okkore himo naɓida himo halfine piiji ɗin fof mo waddude jama'a bal hari mo halfina piiji buy haa o jombi Khadija no heccimo ñande nden o nulano nden ñande o woni premier ennemi Makka fiyon inniwo si a addi ko annduɗa antu yeeso ko hay gooto annda ɗum ɗum a wona e feerejo a wona e gaño haa heɓa annduɓe konko annduɗa ɗum kadi ani fila aada
الشخص الصالح محبوب عند الناس أما الشخص المصلح غير محبوب عند الجميع. أنت صالح محبوب مقدر ومحترم ومرغوب فيه ولك كل التقديرات والإحترامات لأنك صالح، لكن لما تتحول إلى الإصلاح فأنت كذاب، فأنت متهم، وأنت ساهر، وأنت مفرق بين المرء وزوجه، وأنت كل الأوصاف الذميمة عليك. لماذا؟ لأنك أردت أن تأتي بالإصلاح. نلا دهب دغانيو نياندو وينو أري موجينين ناكو موجي ko kimo gani hari mo halfinede himo jombi himo okkitiri mo jombi ni mari esirabe attono le ka mo mari esirabe himo jombi mo jombana himo yeyude mo sodude himo huwondira himo mo nabida makka fo himo jamma inde moƴƴere muhammadu hoolaɗo jawal fina on kono ɓayren ni joni noon allah nurila are moƴƴine warde ni heewi o ko fenowo o ko mbilejo o ko sendodirowo hakkude adenge moodi mum e hakkude adenge ɓiɗɗo mum ɓe takki mo piiji bonɗi ɗin fof fa e hoore makko limaga ko ɓayoy ni e moƴƴi wallahi tawi nden ñande Abu Jahal himo felliti nulaɗo ko moƴƴo. Ndaare gissa Abu Sufyan ɓaywaade site wongol o landoya ka lanɗo Faris on e Hirakle o inni areɗo mi lanndo Muhammadu addani men leeterji emin jaɓul islam ko homboye mon ɓuri ɓattagol mo ka enɗam mi lanndo on ɗo ɓe sappodir ɓe inni ko Abu Sufyan ɓe inni ayo ɓatto ɗon yo fewtal nga ono gonon ɓaawo mi landotomo lande o jaabu si o feni wole ɓaawo ton hayle hoore nden ni kanko mo renti on o rentawo woni fa in kazzabani aw kazaba alay fakhbiruni ɓe fo dari ɓaawo Abu Sufyan woni yeeso mo fewtude lando inni sa'iluka an hada rajul fasaddiqni wolnan goona o landi mo ɗon lande ɗe marɗo haqqillannoto Abu Sufyan e añigol mo nulaaɗo e suusugol mo ko haana e ko boni kon fof o heɓaano cuucal e dole fenugol ɗon pellet si nulaaɗo no jarribara no fenaane ngon konni ma ɗum goyka ma andire bonki hawrutum haysi ko fewndo paygal yaagal ko wallahi ko jandinteno ko wowli araka dara yeddo ka kono tawi hay paygel yaagal ala dara Yusuf pay ngadi ko no ɓeyni qalu in yasriq kon nandini ɓe ɗum limada akhadu hada hunaka ko fiyollugo awo ko neɗɗo wotuɗo bonkini ɓi bonɗo o terɗe he modi kadi on aya faqad saraka akhun lahu min qablu wonmo mujjuno ko yaye makko wallino piimo ƴetti nangoy ka innugo mi bonni suudu mi ƴetti kadi tawi ɗum ɗon fewno maɓɓe tawi ɗum konta oye ko pila wanno fi hettugol paygol kum ko gollanoma tawi so wujjini kum wona joddi makko joddi ko wujji kon ko kanko paygol kum fiyo ko modde ɗon kanko wujjini kum ñak kadi ɗum fewno sey limaza akhadu hada ila hada ɓe Abu Sufyan o landa fenulaɗo o inni ene o meeɗi on fenangol attowode ɗum ɗo o inni tigi tigi o hari ha hande o landa fenango ben o no jeyano laamino ɓe Makka hal kana abu e nabiyan aw malikan ɓenne o ɓe makko e maayi
hari o meeɗi ala ngol ɗum atto hannde atto hikka ɗo pewno ɗo duuɓi noge ma duuɓi 15 ɗonni o ko ɗo o haali gila noon mo haali ɗum mo tabiti mum ene himo ɓeydade yimɓe ka himo ɗoyitade mo ɓeydade nde ala ɗoyitade naatuɓɓe no yaltude arta wottaka wonno ɗo ka hayɓe tabutude nder toon tigi tigi on naatuɗo no nder toon ala yaltude ene ko miskinɓe e lowre wonmo jokkude ka patron ji toon kadi buyi e hooreɓe wuɗugol kon ko miskinɓe ɓe yimmo jokkude ene yiɗon piirde wonde on sonkay wonde piro ni wonde men sonkay men piiray ko honno son piiri kon no waata kon woni gañaade ñande o ñande wonde o gaño wonde men gaño wonde men senda ko mullandade keefeero kef o inni so tawi woni ko wurɗon ɗo ko jaabiɗo kon ko goonga wonni la yamlikanna ma tahta qadamayya hatim sey woni koko jaabiɗo ko non woni ni on ɗon neɗɗo o jeeyay o laamoto kamin mi jooɗi ɗo gurdaɗan continue ɗulaaɗo ataka noon hannde kadi cattaniden ɓeydi noon fuɗɗori yo ɓiɓɓe makko jiwɓe jombanoɓe ɓen taw yo acciti few serti ɓe wiyaɓe waɗa ɓe bonna ɓen e moodi ɗum seba watti ɗon yo wonu makka haa ɗon o waɗe embargo taw soodu taw yeeyo taw jommane taw jombu watti ɗon kala naɓuduɗo e makko weldi e makko Quraysh fof woni contoronti kadi fi mo indi are moƴƴine anon satti ka tawi ɗum e ɗum wal qur'anu yanzil qur'anu no jippade jippora e jemma jippora e bim jippora e ngadorma wayno jokki haaju mum arabu ari hiɓe weli dande ɓe wawi yimude ɓe mari kalimaji ɓe wawi waɗugol ɗo yewtere wono konnguɗi 10 ha noga ara wote ɗo hande hana fof ko sertuɗum ɓe inni mahimmi keɗo ɗemmo yimen gimɗi ɗo anda fimu hey o alquran kanko tuɗum wolde ɗum ɓe ardi gon sengo ɗon kadi ɓe woni contre ɓe yalti e fuuro ɓe foppu maɓɓe ɓe wi ŋetti ɗum ɗo wawata wonde ɗo mawɓe marnoɓe haqqille moƴƴa ɓe inni hee aremi hanno ngo ɓe wi terte o accidemmo e gurdan e koɗol hedditiɗɗi si o yehi ha o suusiredu ha o juuti ɗengal ha o hewtoyi ton ɓen ton sofinemo ene wiye gonnu hare ngalimo waccani ɓe piimo lanni sey ɗum wonaali woni ha o heɓi doole acce wiyen ko enen jeyi heɓen nafoore makko ay sen hiɗamo moɗo maɓɓe hakkil ga ɓe inni oye wattaɗo ɓe wi saakite wiyen ko fenowo in he wona fenowo de daɓɓen ko woni awa wiyen himo addi ko moƴƴa mo addi diina lundiga fof ko feƴƴi fof ko andi kon fof Isa e Musa en fof ɗum he ɗum kadi nano woni joni e maafi ko honnumɓe halande jama o fiiji ma o gongi wonde yii Muhammadu haɗo jokkede tawi ɗum e laahe ɗum ɓeyna goɗum sahir goɗum farɓe ɓe hotti piiji buy yehi ha tawi won haalanaɗo o karam honorta idan nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴettude ɗan gurdan sattuɗan ɗon duuɓi 13 makka ɗan ɗon gurdan ko ɗan waɗi makka attoɓe arde madina ko duuɓi 13 ɓe wuri ɗon tawi ko hakkunde piyeede e raɗede e yennede e ɗaleede e waɗede embargo ɗum accintinali l'islam ko jokkiti Abdul Muttalib e Abu Talib ɓeɗo ɓe ɗan jiginuraɗo
bal Abu Talib danki nulaaɗo waɗi defandi haa ñande o maayi ko heddornoo ko yigolon ɗum la ilaha illallah ɗum ɗo ɗum heddorno ko woli kon fi l'islam e fiinulaaɗo fof juutɗo goo wolta sina sigal ɗum ñande ngo landan ene Abu Talib ene Muhammadu goɓe jokki kun pay kumma kun ko fenaani to kanko ko enni ko gola ɓenna jokki ko Allah noli o wayni ye jokkima tawtimo inno o way tawi ko ɗon yehi yayoti kam mayata Abu Talib yahi qul ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah on ɗum ɗo bete yawmal qiyama ɗum ɗo ƴette Allah bappa de maako no haa ɗo o inni mo huli o tappere makko janni o wala e wonde kono kana yudafi'u ani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam hamiyatan o defandiri ɗum o dandi moƴƴano haa ɓe indi ka tawhide ka shafa'a wonde nula ha ɗon defande e mum fiirete ɗen ɗuyto kono kul naatowo yiite ruttowo yiite kadi woɓɓe tefana won ko tefanaɗa wo fi yiite tawi woni ko tollutata ha hay defo nafiiko noon nden tiiɗinaaɗo tawi woni goɗɗo ko tefana won oɗo bonɗiɗo yafanemo intervention ji ɗin fof ko duwaɗo warede joni acce modi tan warumo ndulerɗo acce ammo harowo ara foye mum nafaali ka nafoon nen kon ɗum ko tan warumo accanemo kono no min jaɓi on waray mo boy kono acce ammo harowo awa acce ha janngo awa acce ha bimbi modi hey sinda woni joni awa ka idan tefoore makko nden ko yo leɗɗe ɗen ɗuytonaɗi accu nayo kala jango nuraɓe sallllahu alayhi wa sallam o wonno ɗon e sahaba e makko ɓen Abubakr Siddiq Usman ibn Affan Umar Ali Abdurrahman ibn Awf Saad e Sa'id e Talha e Zubayr e wattiɓe ɗon ɓen fof ɓe naɓi on sonja ɗon ɓe dogali ɓe yaltani o immini woɓɓe yahe habasa fattoyo ɗum ton lanɗo mo toñata ɓen fattoyto kurto karta waɗɗo makka fof makko ko probléme ji sattuɗi fiituyin laaɓa cudawa makko ko ɗum waɗi janngugol ɗum ɗo e okkay naforeji buy sen aroyi madina en taway sariyaji ɗin diina kan heɓugol ngol e dawla mustaqilla istiqrar tam ɗum ɗo madina wonno ko ɗon fuɗɗa juuleyde ko ɗon fuɗɗa hajjede ko ɗon fuɗɗa e hoorede piiji jañi ɗin fof ko ɗon ɗi fuɗɗa ɓayta e ɓuttu heɓi ke joni ɓi e woni e waale anira goɗɗo wula haɗe togo so saabi kala ko wattare ko ya suura idan ko windi ko deftere meɗen ɗo ko woni fa inna ahamma ma yuhtammu bihi aw yahtammu bihi muslim wa a'zamu ma yahrusu alayhi ma lahu alaqa bi umuri al-aqida wa usul al-ibada إذ سلامة المعتقد والاتباع عليهما المدار في قبول الأعمال ونفعها للعبد وسلامة الاتباع المتعلقة في معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد معرفته ربه ودينه وهذه هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها كل إنسان في قبره لذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هنا الخيس والنما نجيء برتهت في مر أنه وني وله من العمر 63 سنة. وأنا مرنا دوبي كابان دجيغو إدوبي تاتي. كابان دجيغو إدوبي تاتي. منها 40 قبل النبوة. نويدين دوبي كابان ناي أتون ولد.
wa 23 nabiyan e duuɓi no gaƴta ɗon ko annabajo rasulan ko annabajo kolla nubbi'a bi iqra ko o nulira konnu iqra kono ni iqra ko cortewol honno ngol wiyete alaqi ko ngol ɗo o nulira ko ngol ɗo waɗira annabajo yani andugol mo ngol o woni annabajo e yo ɗum fuɗɗo ko ñande ngol ɗo cippuno ayege ɗen jowi ñande nde mo yawno ka fawre te mo hewi yawgol ton yeyi ɗon ha ñande gol to malaikajo ngani o ardi o tagira noon kanko jibril alayhi salam o inni mo ya muhammad iqra o inni ma ana bi qari iqra ma ana bi qari iqra ma ana bi qari poɗodir ɗon ha jibril nangi mo ɓiƴi mo ha o inni mo iqra bismi rabbika alladi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم وجني مبلون يند وأرته مهولي مويكو واحد مننكو وانند كدي مو يونو كهول بيني كبروجي تو كدك دغوتو على اولي تون ها ɗum ɗon fewde makko ɓay o arti kono moyni ko zammiluni e dastiruni himo huli himo aani ndaare ɗo nafoore sonnajo moƴƴo e nder suudu si o tawno hara ko sonnajo wiyo mi andum mi haalni on haa mi ronki mi haɗi on haa mi ronki ko min yawi ɗon mi haɗi awa hannde noon hannde nako sikku ɗon yalte nder ga ala yalte nder ga maɗum mo wulla o yiɗo dafaako kono ɓayduɗaɗo arti o yahano fattoyinka gorko hay gooto ko rentaka suudu makko ɓay mo andi mo mari innowo honno muññe o waddino ɓernde nden o haalanamo ko o handi e nanugol ko wurɗo haalante kono wel tawlugol mo tawlugo ɗum na fini moodi adadi ɗum naaduma ni na boddini ko ñukunni moodi ɗum weltamo ka kono ay ko heɓuɗa subhanallah ango kimalanni ara warimo isan ɓayori he khadija ndaare khadija mo jabinoɗaɗo walillahi alhamd ala zawjati saliha musalakio ɓey moƴƴo haray aduna mo feccere nden ko anji sonnajo moƴƴo feccere adunan ko anji sonnajo bonɗo feccere lette ɗen ko an jogi tigati tentini si allah jarri burima ya hiɗum ina hiɗimo o yiɗamo maɗa hiɗimo o andaɗa hiɗimo ma wanda hiɗede a dépensay a ittay a multay a jeejay o darɗal ka ɗum yaade kono si a hiɗi anduɗo hiɗede hiɗuɗoma a tawa e gurdam maɗa no foti no hoyi ko satti wara ngoto ɓaylaɗo arti kadi nani laala wonni laha kalla lan yuhziyaka allahu abada hada qawli imra lan yuhziyaka allahu abadan innaka latasilu rahim wa tusaidu ala alfaqir walmiskin walmuhtaj wa innaka rajulun karimun ذو خلق عظيم ومن توني متهول مودي ان الله يرسنتام الله بون تاجيكي اكوندم تهول هي ان نابل ان كوموجر ندو غيدا تهول فوس والي ياندي والو مسونde sawi ben mayni he ala je wala ta wulu pay boni fi yasi akhira ando hew alano ko siyasa ko piri be mbawi na fu sidane tawul walla danto kono ko heewi kon ko sonna be na tawa yasa mo ja imo dara huli anti kono ma holla juja kono do tay go khadija in sallallahu do walo ta hu fiu mojjere ko wonnuda ko ka wallo ko a mojjo ka okko ka nafudo an Allah watta e mako hanna walo dam aɗo waali ɗaani
o immi ɗon mo anndi ko nulaaɗo yii ko ko hulɓini kono ɗum haalantake wulɗo o waɗi ko wiya kon o yalti o ɗaɓɓo solution yaasi koye haalni kaw makko Waraqat ibn Nawfal o indi Muhammad arti ko ni wat joni noon ɓay ko noon janngi ko noon anndi yeeyi an ɗon ko ɗum heɓi bakko makko kaw makko ari o sifani makko yi ko o inni laqad jaaka namusu lladi kana yati ila Musa alayhi salam mawɗon haal ɗon konngol suna ɗo ngal onni wallahi law kuntu hayyan hina yukhrijuka qawmuk la ansurannaka suna ɗo ngal awa mukhrijiyahum qala ma jaa ahadun bima jita bihi illa wa yukhrijuhu qawmuhu mawɗon in he hara mi wurayno haa ñande ko woni maaɗo ɗum feeñoyi ñande Makka fof daroto ina yaltuɗo ka bonɗo haram tawetono ɗum mi wallitan naɗo ngal ene mi yaltoyay ɗo hay gooto addata ko adduɗa ɗo si wona ɓeygure makko nden jeeɓe mo ɓen ka o jeya ɗon ɓen no waɗata mo few kalimatu qawm ɓuri hewde ko nafa qawm ɗum ɓe inni ko nafata kon nafata ka jeyaɗo ko nafata kon nafata ka jeyaɗo idan amiru way nakkirni nulaaɗo no ɓe ɗon amiru taarih idan nulasu salam nden ñande ɓay mawɗo ñimmi ɓe yaltinoyte ɓe fuɗɗi anndude on awa mission maɓɓe on e comba maɓɓe on fokkiti fuɗɗagol ko ma ɓe muñño ma ɓe wakkiloɓe annda ɗum ɗo ɓe yaltoy ɗo joni à l'âge de 40 ans ka bemma jibina janɗi feƴƴini biro ma jomba janɗi feƴƴini sora fof ha sappo ha nogay ha ko ɓuri wona ɗon duuɓi 40 goɗɗo ara yinna ko ma yaltaɗo a darnataɗo ko darnuɗa ɗo kon ko menen jeyi gese maɗen dammi maɗin ko menen jeyi ɓiɓɓe maɓe ƴettoyada e fof ɓen l'islam tum wawi ɗum ɗon ka maɗum nulaɗo yo yaltu Makka o yaha nokku goo layna ɗum ko ɗum ɓe o yalti yawno ha e garta e ɗon ɗo ɓe ɓenden haaldu ɗo ƴettito en ɗon continue Madina inchallahu taala kono ɓaw yalti ha wadi ɓawdu Makka o yeƴƴiti o daari Makka onni ya Makka lawla anna ahlaki akhrajatni lama kharajtu minki tayno yumi sinno na hara yimɓe ɓen Makka ɗo wiye men yaltu wallahi ɓe tawa modi men Makka ɗo wela men ka wonda duuɓi 40 a voyage e nder wotere ka jombuɗa jiidiɗa okkitirɗa a yahaali safari hay nder wotere duuɓi 40 ɗa andi kunsi woykoye ɗa andi dude ɗen ɗa andi calɗi ɗin ɗa andi dongi ɗin ɗa andi booɓe ɗen ɗa andi mawɓe ɓuri ɗin fof ala ka anda aroye décret haray ila hande ta tikkuɗo yalte onon ɗo yalteɗo yaltugol ɗon nden ñande hara kadi koyo suuro naɓorta hay fuy l'islam tu waji ɗum ɓe hewto e Madina sahaba ɓe sonjino nawnaje no Madina ɗum nawnaje sonjaji tu wonno Madina haa ɓe ɓitto kono ɓe woni ɗon ɓe wowti ɓe garta e muɗum inchallahu taala wa hada wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aɗɗe ɗo aray
weltanama moƴƴa wallahi ɓe weltaniki kadi karamokoɓe men ɓe haray wono maɓɓe no jarnama e no weltana haray kala marɗo landal so tawi no wawi windude mara yo windu mara haray so tawi mari ko ɓaawa futuro karamokoɓe seeɗa ɗo docteur Mamadou Bari ɓe jabano e lande ɗen haray nde mari ɗo alhaji Saydou Silla ɓeɗo kadi ko duɗoram ɓe laggina ɗo ha alluwal ngal tooyi Allah nonani ko Seynagol Égypte ɓeydude gandal ngal kamɓe kadi woni hoore ligue on Sogolo ko enen maɓɓe wondi ka mojoɓere ɗo haray ɓe halfini ɓe ɗo ko hadisaji haray ndaaren ɓe heɓa hadis goɗɗo no juuɗe